cyaza barakwereka gusa dukomeje ku mazina. Hari cyari gikomeje kuzenguruka. David Wu numwe mu bahagarariye agafilm mu buryo bwo nonosora tujye kureba. Hari kizenguruka ku mubiri w'umuntu. Christopher Roth film editor. Karacyakomeje. Kuri bagenzi. Ikintu cyikuze umunyarwanda wapfuri muzima. Wagwe igihumure wumva. So zibayo Douglas Sings, Alex McDowell, production designers abona bateguriye. Iyo za nzoka zitwaga za dragon zagiye zitika nyamara ari inyamaswa zabaga ari za kera zacitse. Ubu ngubu akababoneka nyeya. Iyo utugura imbere inyuma ari umurizo nk'izindi nzoka zirayafite. Nuko gatangiye kanakomeje. Nuko gatangiye kanakomeza. Flying Freeman niko gazi na kafime tujye gutangira. Samuel Hadida, Brian Yuzina na bakarimo baje. Christopher Ganzi director yarayoboye ndagira kuri tunarebe. Kurikira amagambo na hano munzu. Uyu munsi wari umunsi wanjye w'amavuko. Yumvire. And for the first time in 20 years. Nari nujuje imyaka 20. N'umukobwa muto. Yes, I met someone. Hari umuntu twahuye. Umugabo. A killer. Yari umwicanyi. Umukobwa atajya bivuga. And soon he will kill me. Yagereje kuba yanyica. Yaje rye akugirije kwica. Kurikira. Ni umukobwa wari umunsi w'amavuko. Umunsi mukuru w'amavuko yuje imyaka 20 dore niwe uwo n'agakobwa gatobyo. Keza yahuye n'umwicanyi ku munsi w'amavuko. Byari bimeze bite? Kurikira unarebe kucyo umwicanyi amushakaga. Yanga ndari kuva muri the one niyo mva the one ujye umenya kubusobanuka ari bwose. Barakwereka ku mazi. Nari muri San Francisco kuri munsi. Nari mu karuhuko. That very morning, but I changed my mind. Nagombaga gusubira muri Vancouver muri icyo gitondo gusa n'indi bitekerezo byanjye. Byari muri San Francisco ni muri Amerika, agomba gusubira ahantu yitwa Vancouver ni muri Canada. Muri icyo gitondo nibwo yabonye umwicanyi. Umukobwa ari mu karuhuko ashanya. Turabaga baturutse ku mande zo birukanka. Aya basi. Iratangiye nakomeza kwirukanka kwa hari wabirukankanaga. Umukobwa yagombaga gusubira Vancouver muri icyo gitondo kuri myaka bagenzi yanze gutaha iwabo. Nibwo abicanyi baje. Baje dore amasasu yerekezanye. Baraherekezanya amasasu. N'abagabo. Barabagabo. Dore amasasu. Umuriro. Nta umukobwa ashanyiriza. Nta umukobwa ari mu karuhuko ni utuganirira ku mwaka wa 20. Tujuje 20 muri San Francisco. Bacondeka muri Amerika. Baricanye imbere ye. Sajya ibyo biganiro. Bas. Hari ikindi cyavuye. Kobwa aracyareba. Bombi yarababonye uwitwa n'uwica. Abicwa n'uwica. Ni wowe uwo Makadakaskos. Ndagusabye. Everything I have. Ntabwo ibyo afite byose ukandeka ndi muzima kumekera vana imbunda umukobwa ararebaga. Yapanye y'umusore baramuha. Agakobwa kararebaga. Kuri uwo munsi kabonye umugabo wisha abandi. Umukobwa dutangiye atubwira yabonye umwicanyi gusa umwicanyi ngo nawe yigeze amuzira ko atamwishe. Karakomeje. Yari muri San Francisco. Ni umurwa uboneka muri Amerika. Uyu mwicanyi yarateye ukwe kumara kwica abantu yaririraga abo ngabo bamaze gupfa avayo. Ni uwo amazina y'nyakuri ni Makadakaskos. Uko gucikwa imbunda arajugunye. History yakoreshaga kazite kwazo. Mwibuka mu gafilme nka Honores Gastrongo yagarutse. Kobwa ari kandi gusubira inyuma habuze gato ngo ahirime. Umwicanyi aramusatira. Ni umusore muto arareba ukwe yasatiriye wa mukobwa. Kurikira unarebe amagambo bavuganye ya mbere. Yamuhereje ukuboko.
agakobwa kazana gafite ubwoba. Umuntu umaze kwica abandi ukamukora mu ntoki bisa naho umushimye. Nawe yifite ubwoba. Ufite ubwoba. My name Izina ryanjye is Yo. nitwa Yo. Unyumviraho Kanyagabo yana niko nitwa Yo. Inyuguti ebyiri. Umukobwa niwo munsi wa mbere yabonye umugabo mwicanyi. Yararangije arabura. Yarangije kumubwira amazina arabura. Kurikira. Niwe uyu ku munsi w'amavuko. 20 years since my parents died. Imyaka 20 kuva navuka. 20 years I've been alone. Imyaka 20 yaramubonye. Umukobwa ntabwo byagarukiyeho. Yari umushanyi mwiza, yarajyashanya wamwicanyi. Dore kuna abantu bizanira ibyago rero. He is called the free man. Ngo uwo musore yitwaga irindi zina Freeman. And now, Yaramubonye. he will free me. Wera uwo munsi umukobwa yamwinjiyemo. Umukobwa yabonye umusore amwinjiramo. Bidatinze baratwereka bari muri San Francisco. Byabaye ngombwa ko umukobwa atayi wabo muri Vancouver. Ni muri Canada. Vancouver, Canada. Dore Canada yewe umwicanyi yaraje kuva hande muri San Francisco. Umukobwa wabo ari muri Canada. Sasa nyuma yo kabona umwicanyi byabaye ngombwa ko atirizwa nawe kujya iwabo umukobwa. Niwe uwo mu kibuga cy'indege. Niwe uwo ku kibuga cy'indege barakira. Hello? Bite? Could you open your case, please? Wafungura ikivarisi cyawe ndatu cyane. Ku kibuga bamubonye avuga neza ni wanamukekera. Listen, sir. Bas. Abandi baraci. Umukobwa. What is this? Ibi ni iki? Clay. Ni ibumba. Clay? Ibumba Bringing clay into the country? uzanye ibumba mu gihugu cyacu cyane. Good pots are made from good clay, and a good potter always makes his own. Iyo batumva umubumbyi mwiza iteka ahora ibumba rye kandi ibumba rye agomba kuba afite irye. Mu gihugu bambaza ko naririmo umukobwa biba ngombwa ko akora kuri rya bumba ni ku kibuga cy'indege. Avuye San Francisco yinjiye muri Vancouver. Ndagira kuri cyo narebe mwibuke San Francisco yicaye umuntu hari agakobwa kamubonye. Stored the clay for up to 20 years. Nakoresheje bombe imyaka irenga 20. Will I be breaking that record at this counter? Urabona ko ari ikibazo hano? No. Oya. Not at all. Nta na kimwe. Thank you. Urakoze. Yashima umusore kumva agakobwa kari karobye kabonaga igisore kakaroba ni kazi ko ari kicaye. Barakwereka umusore byawe ngombwa ko iri imodoka. Dore ryabumba ikintu yazanyemo. Dore ibyo yazaniye mu ibumba byarabikase ari mu modoka mimbere amaze kwishita. Mu ibumba harimo imbunda. Haye basi. N'umwicanyi mwiza umusore w'igikundiro utakekera ibibi. Yero. Yashizemo. Still using a different gun for each job. Urashaka kujya gukoresha imbunda urangiza akazi. Arayifata itungura irimo kumuvugisha. Wamwicaye. I'm going back. Basubirayo. Back where? Usubira he? Go ahead. Komeza. Pull the trigger. Kurura imbarutso. Barura. I'm going home. Ndatashye. You have no home. Nta muhira ugira urataha. Kurura imbarutso. Yarakuruye kumbe nta sasu ririmo. Aho baje. Ndagira ngo ukurikirane nareba abana abandi bagenzi be bahuriye muri Vancouver ani muri Canada. Cisco killing. The son is dead, but the father is an old lion and still dreams of conquest. Wa muhungu yapfuye gusa sari hano arimo arahiga wowe muri Vancouver. Se umwana wapfiriye muri San Francisco. He is here in Vancouver. Ari hano muri Vancouver. Exactly where we want him to be. Aho niho dushaka kuba turi aho uwo mugabo ari. Dore se umuhungu wapfuye sasa nawe baramuteye. Agafilime gatangiye twatangiye yica umusore wambaye costume z'imyeru ndetse n'amurindaga. Detective Nita's with Interpol. He's your new boss. Uyu ni Nita niwe boss wawe mushyashya wa Interpol. Polisi mpuzamahanga. Muraza kuba mukorana. Nita. Uwo nibuka muri Case of the Dragon. Tugaruka. Gentlemen, thank you. Banya kwa murakoze. I'd like to introduce you to Mr. Shimazaki of the Hakushin Society. Nabasobanurira umugabo witwa Shimazaki wa Hakushin Society, umuryango wa Hakushin n'Abajapani. Wishes to avoid any unnecessary bloodshed. Shimazaki ari hano kubera ko adashaka kugira amaraso yongere kumeneka hagati y'Abashinwa n'Abajapani. Intambara yakameje. A cultural liaison.
It's because of his efforts that we have the opportunity to discuss this situation with Mr. Shimazaki today. kubera ibibazo Shimazaki afite bibaye ngombwa ko nawe byitwibwira kujya turebe ko hari icyo twamukorera. Arabasuhuza. I am Shimazaki, Ni jewe Shimazaki. out of 26,000 subjects and leader of the Hakushin Society Mfite ibyigwa 26 umwanjye umuyobozi wa Hakushin in San Francisco. muri San Francisco. My son died. Umwana wanjye apfiriyeyo. Yararira. Ni wa mwana wambaye costume. Unworthy death at the hand of an assassin. Urupfu rwe rwagwe mu maboko y'umwicanyi. Ararira dore wa musore warashwe mu mutwe. Niwe muhungu umusaza. Umusaza ni marabwira abapolisi. Arabwira abapolisi. A woman who lives in your city witnessed the murder. Umukobwa utuye muri uyu mujyi wanyu niwe wabonye umwicanyi. Yitwa Emuha. Passing will come to kill her, Umwicanyi araza kwica uwo mukobwa not interfere. kugira umukobwa atazamuvuga. Woman honestly calls Uwo it. mukobwa duhite dushaka uburyo twamurindamo. Umva abapolisi ngo baratangira kuvugana yewe. Ni ikibazo gikomeye. Hano wari wafashe akabika arandika ahita yohereza akandiko. Utari byanditse ngo mugende muzane umukobwa Emma ubara vuba. Genda none umukobwa bw'icyetanyi kitarambona. We're obviously in a very tricky political situation here. Iki ni ikibazo gisa nari cya politiki hagati y'abashinwa n'abajapani. My son is here in your city. Umwana wanjye ari muri uyu mujyi He's wanyu. here to kill the witness Icyetanyi nacyo kiri hano. because she saw his face. Uwo mwicanyi arashaka kwica uwo mukobwa wamubonye ko yamubonye ku maso. Code. Atazabivuga. What kind of killer is he? Uwo ni mwicanyi nyabakizi. He belongs to an ancient Chinese warrior cult called the Sons of the Dragon. Ngo ni umusore w'umwicanyi w'abashinwa babayeho ibinyejana byinshi byahishe ngo bita aba Sons of the Dragon. Niwe wuyu ni umusore mutaramusobanura. Yezu Kirisitu. Umva abapolisi yewe. A fucking video game. Birasa naho turimo kureba agafilmera. Dungeons and Dragons. Umuntu umwe akica abajapani akabamara. To killers from Mars. No, it's real bestseller. My kids got it. Yicisha imbunda cyane icyuma muceceka ikibazo kiri seriye. Baracyabisuzugura. The dragons are very old and run very deep. Hari uwabasobanuriye. 14 centuries ago, Ngo ibinyejana nka 13 byahise. overthrew the Chinese emperor and instituted the reign of terror. Ngo hari abashinwa bitwaga ba Manchu bafashe ubushinwa barabuyobora. Biba ngombwa ko birukana abashaulini bose. But 5 of the monks, these 5, founded the Society of the Sons of the Dragons. Abashaulini basigaye ngo baremye umuryango biyita aba Sons of the Dragons. This and oppression. Bafashe abasore bazajya babarinda. They have one killer, the Freeman. Bafite umwicanyi umwe ngo yitwa Freeman. As Niwe the wamusore. dragon breathes within this man, that he cannot die. His body's changed. Umubiri we urahinduka. Chinese, American, Japanese. Yakwigira umujapani, umushinwa, umunyamerika se. But he is always the dragon. Always Yitwa niwe the mwicanyi. man. Niwe mwicanyi utumwa n'abahoze ari abashaulini barimbutse. Part fact, part wishful thinking. Mukuri mwo gutekereza byinshi. Muzarakoma amajwi. The dragons exist. Aba Sons of the Dragons babaho. Freeman. Kirari cyo gihugu cyinshi. Criminals. Mugishake mukice cyangwa mugifate. Arategeka abapolisi kandi arasaba abantu nk'aba bari 48 hours to find him. mufite amasaha 48 kumubona. Nimutamubona ubwo namwe murabyumva amaraso aratangira kumeneka ku mihanda. Reba hagati y'abashinwa n'abajapani. Uyu musaza yari umujapani bishe umwana n'umujapani. Uwamwishe n'umushinwa. Urinda abandi bashinwa. Ikibazo rero kigiye kuba ingume niyo yayo kuko uriya niyikwega nabo bakikwega bireba ibibazo. Kumba bavugira. Dore umwicanyi yari yahaje ari kumwe n'abagenzi be nibo babo. Haya basi. Umutwaza ba amasaha 48 ni ikibazo kuri we. Nawe bari bamuziye si umwana wo gusabishe. Nawe bamukeneyeho ka kopi. Kurikira ireberi. Agafilme nakatwara video live bagenza bicanyi. Bicanyi. Niwe wuwo. Niwe wuwo. Niwe we. Sons of the Dragons. Zivayo. Ntabwo yari wenyine afite na bagenzi we gusa ni uzwi. Ngo arihindura umunyamerika yihindura umujapani ntakiri matazi n'ubushinwa ngo abayo. Dore uko agenda wewe. Dore uko agenda dore byihutire bageze mu gashora mukabatora kugenda no kugiramo ikika kubera imitambukire yonyine. Niwo bubu dore ko nafashe intwaro. Dore uko nafashe imbunda. Yaje neza abapolisi bakoraniye inama na wa musaza. Hanze baraharinze dore bamwe barasotamye over abandi barahagaze. Hano hari uw'intwaro. Nawe yohereje aho bari. Arakweka wa musaza w'Ubuyapani asohoka ararinzwe. Byo kumbe abamwitumye baje.
kigwa ikangamo bari ndimo kusoma baje kwa na mbere oh nizo babanje kwa mbere na mbere kandi ngo aralitore yewe dore abarinzi wo Kanyago dore umusaza kuntu yarebye yamenye ko nawe bamuzuye si umwana gusa na papa bari mu nzira na papa garage na papa kagabo garage birebere kurikira dore abarinzi yewe dore abarinzi yewe bandi buriya bari duce kwerezayo umubiri baracabira yaje ni free money azina yengo niyo ni kandi agakobwa dore nambara dore kuna babicanyi bagenda bafite imiterere babo bakagendera yo bavuga ko yo abapolisi ba Interpol bavuyeyo Interpol muri ntabwo yica polisi amaguru abacomeye basubirayo haya basi abacomeye basubirayo dore umusore dore n'uwanyu muzeyi yasigaye wenyine maze mwitanye mu kirere gahanga polisi gumaho ngaho dore wa mukobwa Emma O'Hara wa mukobwa wabonye polisi yari imaze kwamugeza bamugejeje ibintu birangiye bamugejeje umwicanyi agiye polisi dore wamwicanyi kuntu yavuyeho yamacyamase muve mu nzira ngabo umukobwa kuranda arareba yebaba we bapolisi cyo babakoze arapima mu gahanga nimo bashyize umusaza yaraje kuriga neta byaramuyobeye niwo umupolisi ugomba kujya ku kirego dore za Mercedes ngo ziriruka dore za president umwicanyi unaca mu yego komana namasiganwa niki agakobwa karebye neza gucunga yambaye cyamaski uko gakobwa kamubonye muri San Francisco ni muri Vancouver abantu baratandukanye yajugunya hasi munda muzira kurika nanone kongeye kwibuka intwaro uyu mwicanyi yari afite muri San Francisco niyo mbunda nayo yakoze yo yavuze izina yo umupolisi kazarumva iri ya mbere ni hakuno umwicanyi baramuzanye dore aho yaparitse Mercedes Benz basize hakurya umukobwa yo amusizeyo The Yakuza would think twice before they return to China. Abayakuza bazatekereza kabiri niba bajya gusubira mu Bushinwa kuva twishe umusaza wawe. We have our revenge. Turihoreye. It is as it should be. Nuko ngo niko byakabaye. Umva yewe baba nabashinwa bahanganye n'abantu bitwa abayakuza. Yakuza ni ibye by'abajapani byafasha hasi hejuru mu kurakara. Sons of the Dragons nabo bafasha hasi mu kurakara nibo baba. Baronge bamwicanyi bamuhimbunda bani bagenzi be. Ni bagenzi be. Usuye ni uzwi nk'umwicanyi kabuhariwe isi yose yari imaze kumenya. Do it quickly. Genda bikore vuba. Not. Genda wica icyo gikobwa nta gushidikanya. Umukobwa mubonye. Kuko umukobwa musize inyuma. Yanze kujyana imbunda bereka icyuma. Yanze kujyana imbunda bereka icyuma nicyo kigomba kwica umukobwa. Haya basi. Agakobwa mwibwe gusize polisi yagafashe barenda kukabaza iyo yagombaga kwinjirayo iyo ngo nakadakaskasi kumbe agakobwa dore inyubako kabagame wabo barabakire ni muri Vancouver ni muri Canada nanone na Amerika y'Amajyaruguru yinjiye mu nzu iwabo arashaka igikobwa inzu nini arashaka umukobwa hari umukecuru wasohotse naramenye irya mbere muri dunia ya Mungu kumva icyicanyi cyagezemo umwicanyi yageze mu nzu ya yaje kwica agakobwa ikibazo narabona naho kari inzu nini yabanje gucunga wa muntu asohotse kureba kwe dore ukuntu abantu bahindura ibitekerezo umunota wa nyuma
yarebye neza asanga wa mukobwa umunsi amubonaho yaramushushanyije amuha n'imbunda atigeze aterura yamaye igishushanyo gitya ibiniku niwe mukobwa amubonye yabonye uburyo yamuteyemo ifoto n'ibitarabaho polisi iri hakuno ku gikobwa nta na kimwe nzi It all happened So fast, yes, I know. urumva ndabizi She doesn't seem to know much of anything. nta na I would kimwe go over her deposition to the San Francisco police once more. But nothing in this deposition indicates that she ever mentioned Yo. polisi ya San Francisco dukurikije amabwiriza tubwira ngo wa mukobwa wigeze uvuga izina yo mwahuye mutumuza ute polisi iramubaza Critical information from the San Francisco police forge? ibi ntabwo ari ukuvuga ngo polisi ya San Francisco yarakubeshye batwaje ibyo wababwiye yo Is this a Japanese name? ni ikizina cy'abajapani cyangwa aribaza Japanese. ntabwo ari iyapani sibyo ni irishinwa se bari barayobewe uwo mwicanyi ni umuki But you see, you should understand. ugomba kumenya wa mukobwa we Miss O'Hara, madamu this O'Hara Mr. Yo iryo zina is ryo going to be a lot less gentle with you than I have been. ashobora no kuba agiye kuba ari umuntu ugikubaza utabizi Talk to me, Miss O'Hara. mbwira jyewe wa mukobwa we O'Hara You'll end up dead. kuko ushobora no gupfa mu bintu utazi O'Hara niwe mukobwa O'Hara Miss O'Hara, wait. O'Hara buretse Shimazaki gave us an ultimatum. The Yakuza robbery manager. Shimazaki yatubwiye ibye yaduha amasaha 48 nuramuka utatubwiye yo ahantu ari There's gonna be a gang war. bayakuza baraza gutangira kwica abashinwa uraza kuba ari nk'umukino w'amaraso aya basi yakuza nibo bajapani bayoborwaga na wa musaza Shimazaki umusaza yishwe yapimwe mu gahanga n'umuhungu we yari yarapfuye urumva ko ari ikibazo dufashe do kurabyumva murabizi inshuti zanjye nanjye ntacyo nakora afata inzira aragenda But in China, O'Hara when a murderer introduces himself, it means he will kill you. uwo musore wabonye ni umushinwa kandi uramutse umubonye ngo nawe aza kukwica wirinde rero niba waza kutubwira na polisi Miss O'Hara, wait. O'Hara buretse O'Hara yarasohotse O'Hara niko gakobwa barakwereka O'Hara amaze kwerekera mu modoka abapolisi baramukurikiye n'uwo mukobwa aratashye wabo O'Hara kumbe iki cyankinje muzi wabo menyana n'uburyo gitegereje Come into my house. sinshaka ko muzi wanjye Some people don't need a warrant, do they, Miss O'Hara? hari bamwe ntabwo bakeka ko turinda madamu O'Hara simba shaka iwanjye siko kako gafite imigendere n'imibipire yewe umuntu aragenda ukabona ko arimo kubipa Disturb you. But if you would like, we can check out the house to make sure it's safe. No. Reka dusuzume inzu turebe kuri inzu oya karabakaniye dore yewe It's an alarm. akira If anything should go karabakaniye wrong, you just press the button and we'll be in the house in 20 seconds. naramutse hagize ikibazo kivuka ukanda n'ubundi twebwe tukinjira mu masegonda 20 tuba twagezemo mbere yuko abayakuza bamena amaraso abayakuza bashoboraga kuba bakwica abashinwa Not in the park. abayakuza ubwabo nabo bakeneye aka gakobwa polisi ikeneye umukobwa bose barashaka ko bageza kuri uwo mugabo yo To die there. And your father. Police have been baratuganiriye outside that night too. aravuga ati polisi nayo yangiye ko yinjira iwanjye usibye ko nanone muri iryo joro bidasobanuye ngo baratashye biriwe baraye bategereje hanze Good night. muramuki baramubwiye ngo basuzume inzu bamenye ko ari inzu umukobwa yanze umwicanyi mwibuke yinjiyemo ku manywa hari n'umukecuru wasohokaga Father, umukobwa yaratashye about his crusade against the mafia. yaravugaga ati giye ku bwanjye n'umwe ko nta kibazo mfite kubera ko nigeze ndwanya abantu b'amafiya n'abayakuza n'abo bita Sons of the Dragons abo bashinwa bita abahungu ba za dragoni barakwereka umukobwa mu nzu iwabo ntiyari yakamenya ibijya mbere kwitunganya buri kimwe ni umukobwa mwiza muto na kimwe azi kugera hano ajya gusanga sagwa twita ifoto ye umwicanyi wari utazwi isura umumenya ahita kwica yasanzwe yaranamushushanyije ibyo byonyine ni impamvu zatuma mwica ureba neza yinjiye mu nzu polisi yamubwiye baramuzi usibye ko batazi isura ye bayiga umuntu batazi waramubonaga byonyine akabikuziza kugira ngo utazamuvuga umukobwa yafashe ka kana bamuhaye ngo aze gukanda niba ngombwa yo bunyi yasatiriye agakobwa nako kanze kumuvuga ku birindiro bya polisi kanze kumuvuga yakeretse icyuma ya basi
n'agasatire bidateze badusubiza hanze dore polisi hano n'indi yewe ntibaramenya ibijya mbere bazi ko barinze umwicanyi kumbe yagezemo kare mu nzu nibo baba dore neta mwibuke muri Kiss of the Dragon yagarutse kumbe hanze abajapani bari basesekaye nibo bayakuza nabo barashaka uyu musore yo Out kind of late, aren't you? I work nights. There are two kinds of people who work nights. hari abantu bwoko bubiri bakora nijoro nanjye ndakora Never would have taken you for that kind. ntukigere wicara no muri icyo kimbo nk'abandi bo bashinzwe kugenda ijoro Dangerous part of town tonight. ugomba kubona atangaje muri iri joro I wouldn't like you to get hurt. nshaka kuba namenya n'uwo uri we Thanks for the advice. I could use some. Forge, cyane inama yanjye kumbe yatangiye guhamagara Forge come in. Forge. arahamagara ku cyombo bagenzi be basigaye mu modoka ibyacu bizize yashatse wa mukobwa abonye mu kanya arabura ni abapolisi bari barinze batangiye kubona abandi bantu batazi aho barindiye n'ikibazo We thought that death would be cold. sinshaka kujya mbabaze urupfu rwawe ntabwo uri kumwe narwo aya basi arabizi ko arinzwe umwicanyi aracyamuhagaze imbere ni ikibazo kararyamye aho guhamagara bakabwiye ngo ndikagira ikibazo cyihutirwaga kandi hariya gusa arareba nawe yanze rwose arabona afite amahirwe yo kuba yababarira umukobwa kandi ubundi yica buri muntu wamubonye yica nicyo kintu yakoraga kugira ngo atazagira ikimenyetso I wanted you to come back. ndetse kandi nawe wasubira mu bantu wasubira ibuntu ukava ibwicanyi utanuka yava ibwicanyi agasubira ibuntu umukobwa arareba hashize ngahe uko yakaryamye umwicanyi yavuyeyo afite ibintu bimushushanyijeho by'imituku biteye nk'ibiyoka kuri we ku mubiri ku mubiri dore udutafari wokanyaho dore twarurimo uko yakaje mpaka aho umukobwa ari uko yakaryamye nawe yabonye umwicanyi aza ni ikibazo Crying free man niko turora kuva muri the one video library uruko uzajya wumva the one ujya umenya ko amayobera ari nayo ni yanga sawa karakomeje umwicanyi kugira ngo umwicanyi se yana kuruma uyu nako bamuhaye ngo akande yahisemo kujugunya tugaruka hakuno neta na mugenzi we bazi ko barinze kuba mugenzi we yasinziriye Wake up. Wake up, sleepy. Kanguka. Kujya guhindukira barayimutunze. Ndabana tawe. Quite a long time. Nije kirekire. Yuji. Yaramuze. Thought you'd need anyone else. Muki wawe. Didn't kill my man, did you, Yuji? Ntabwo wishe abasore banjye siko Yuji. I wouldn't like to have to arrest you. Iyo nshaka nari kugufata. We don't kill cops Ntabwo tujya twica abapolisi. unless they belong to us. Kereka ari abacu. Like you, my friend. Nawe inshuti The yanjye. chase, please. I don't like chasing or waiting. We want the woman. Turashaka umukobwa natwe. Haya basi. Uyu ni Yuji ni umujapani nawe akeneye uwo mukobwa niwe abereka wa musore. Yo. Bose bakeneye yo. Yuji yari umuyakuza. Ibyo bebe by'abajapani yakuza. Hari abitwa ba samurai n'abayakuza. We had a deal. You're out of it for 48 hours. You back off for Yuji now. Twarumvikanye boss wanyadaye amasaha 48 subira inyuma Yuji. About your deal? Why would you? Ibyo kumvikana kwawe na boss ntabwo bindeba. Boss yapfuye Shimazaki. Do I need her? Mukobwa ntabwo I mwamutwara. will be the boss in exchange for the Freeman's head. Icyo gikobwa ninyibona ninjye uri bube boss kuko ndaza kubona Freeman umutwe we nimubwira ko umukobwa agiye gupfa. Freeman araza kubuza. We put you where you are. Mwebwe murajya mukwiye. Don't forget it. Mutabyibagirwa mutanatwinjirira. Abona abapolisi mva Yuji kunababwira ni ikihebe. All you have to do is look the other way. We give her some tourist serum. She sings an opera. You forget one thing, Blade.
You're not in Japan here. muri Japan yavuze iryo jambo bamukubitira kimwe. Hano ni muri Vancouver, Canada. Ni wabo wa Neta baramuha araryama. Yuji. Ni wowe ubona mu Japan. Ashaka igikobwa Nabanje ko gikobwa kiri kumwe n'umwicanyi bashaka. Sasa ndamunzi umukobwa abanje kumena. Bomba umwicanyi abyumvise yo dore munsi. Bazanye n'intwara avana icyuma. Cyari yinjiranye. Yo. Mukobwa karareba kagabo umuntu wanje karapitse ni nkutu duhene. Kwa kijyambere dore kagabo. Neza mukobwa yahisemo kwirebera. Aya bas harabinje munzu. Ikiwabo avugwa ye kumejuru yabo bakivuga banasatira baramusatira yambaye ubusa nkaho abayo icyuma kuja amagura icyuma umukobwa arareba bas yuji yijemo imbere. You are the free. Ni wa Freeman. Yaramba Freeman yo. Subiramo. Amoto icyuma mugongo arundi aturutse inyuma ye. Freeman wakanagira imunda. Atora yo. Amasasu. Bada murashe mugabo mbere yuko agwa yaguye nawe yohereza agakobwa habuze gato. Ari karyaga imbunda hasi. Imbunda hasi. Iyo yaje gucunga neza sa umukobwa niba atarashwara ikibazo. Niba umukobwa atarashwara ikibazo kivurutse. Ya. Ho, uko yakaryamye. Ni Ohara, wa mukobwa Ohara. Ohara hari cyo yabonye. Ohara arazira kuba yarabonye umusore yo. None buri muntu aramukeneye. The weapon you're holding is meant for her. Foaming her sa. Iyo ntwaro uteruye wayizaniye wa mukobwa. Foaming her sa. Mbere yuko tugenda tunganya umukobwa. Aya bas. Nicyo cyari cyamuzanye. Yagombaga kwica umukobwa niko bamutumye bamubwira n'umwicanyi. Sibwa yizanye ku mutwe. Nyamara umukobwa ararengana. Yashyizemo agakobwa nani kimwe karakamenya. Amasasu aravuze umukobwa yaguye kubera kwikanga. Ikibazo yagiye gukurura nawe bimwanga mu nda. Hari umuntu urengana kwera ukabona ko arenganye. Byamwanze mu nda. Gukurura biranga umukobwa atangiye kwizunguza. Amasasu meze nyine ngo yatumye agihumure. Aracyareba. Oya yarakanye. Ayivanaho. Ayivanaho niwe ubona umwicanyi kabuhariwe. Serial killer. Wo crying free money. Yiswe free money.
irindi zina rye yiswe Yo. Bibazaga n'izina ry'Abajapani n'iry'Abashinwa cyangwa Abanyamerika byarabayobeye. Polisi yibazaga barakwereka afashe ka gakobwa aho kari karyamye nuko kakarwaye yahamuka araterura vanayo ni mu gitanda. Bagenzi be bamubwiye ngo intwara ateruye yayizanye kubera uwo mukobwa namurangize. Byaraza kumbe cya Yuji ntago cyapfuye n'ikizima. Yuji yazamuye uko ari babiri bagenda cyane. iyo juko yakaryamye wa mu Japani kazore hanze nawe yarinji bayakuza baruzi buri yamwe yakuza bayakuza buri yamwe banamo kumbe cyari cyambaye antibari bulletproof vest icyo gituma amasasu atakwinjira bari ko batobaguye Yuji ya mu mugongo ari n'icyuma bamuteye umuntu yasimbukiye undi kurura cya cyuma bamuteye ugaruka kuri uruhande polisi yarateye kumba aramutonganya mucyo wabo. She has not offended us. She knows who you are and you are forgetting who you are. Umukobwa ntabwo ari umunyabyaha kuki namwica ntabwo ari uwawe kuki utamwica. Tunganya buri kimwe. I won't report this to the family. Ntabwo ndi bukurege mu muryango. Now. Hagarika imodoka noneho. If you look for me, umukobwa akeneye ivuriro. If you ever want to find me, remember the name Inamura. Mbona uzajya wibuka izina ryawe kujya kuzana imbunda we yawe imurasa mwicanye yaranze yanjye bagenzi be bazaga kuri gahunda yo kwica baranezerewe kishimira umusore usibye ko nako katigeze kamuvuga igihe polisi yari mukeneye. Mbega imodoka baratwaye Karumba rwose kari mu mahoro kuva kari mu maboko ye ikibazo. 3 days later, I woke in the hospital. Iminsi 3 nyuma yaho nakangutse ndi kwa muganga. My father died here. Data yapfiriye hano umukobwa arimo aratuganirira. Ask his forgiveness. Ikibazo. I'd left the house that night, sneaking out on a dare. I turned off the alarm and left the door open. Yumvaga ko ari wenyine gusa ngo ari umuntu wamwitaga nka nyina. Father's killer got in. Yasaga nka ari nyina yamwitaga nka nyina. Brought me here to see him. Yazaga kundeba. And now Mary has come to see me. Muri iyo minsi 3 uwo yitwaga Maria yazaga kumureba. Mary. Merci, Maria. Burasana. Speak softly. Ceceka. Dear. Ntabwo baramenya ko mvuga. Maria. I need your help. Nshaka ubufasha bwawe. Bari bajarongera riryamisha. Ntabwo ashaka ko bamenya ko yakangutse. Aranyanga ngo bagire ngo aracyarwaye hamuka. I thought Miss O'Hara was not to having visitors. Visitors, yes. Interrogations, no. Naketse ko hari atagomba kubona abashyitsi ndati cyane. Gusa abashyitsi be babo bagomba kuza ko niba mugemurira. Polisi irarinze. Miss, these flowers need some water. Could you show me where the washroom is, please? Mwanyerekana amazi ari genda hariya mu nguni ngo atunganye indabyo. Kumbe O'Hara yari amaze kubwira umukecuru ko akeneye ubufasha. Akeneye ubufasha nyabaki kuri cyo nirebere. Catch that, did you? Buri kimwe cyatungana sibyo? Sure. Monyoma ntugatinye kavuye kuri kopi. Kavuye muri the one video library. Barakwereka umukecuru gushaka amazi kwe. Hari cyamuzanye. Umukobwa aramubwira ngo akeneye ubufasha bwe. Katerore. Yaraje arimo arapanga n'umurwayi kandi umurwayi aracyaryamye. Kandi nimero agakora unyako barabashaka kuri telefoni. Mukecuru ahamagariye hafi ikintu cyaje kuyifata. Kumenya ko bagwira. Neither here. Yego ni jewe. Hello? Who is it? Ninde uvuga ariko? Ntabwo amwumva ngo ninde uvuga. Abarwayi baba benshi. Uyu nawe arwaye ibye. Umukecuru yarama nikoboye umukecuru nikoboye kazi ry'umukecuru. Yaramagaye arongera abacaho ka telefoni yari yagataye hasi uriya namenye ndi umuhamagaye. Yarongera asubira ku murwayi ndetse byabaye ngombwa ko asohoka nanone ibi niki kwa yeseresembaye. Baramamagaye ntibitabye. Nditaba nibavuge.
baruwije muri esanseri umukecuru yitsirisinge ku murwayi kujya muri esanseri ntiyahindukiye yirebeye hirya turashize ibi niki arongera neta arakurikira baracyarinze umukobwa barajya unakira bamwijyanira barangira ahantu yo ari baya basi muri ka taxi gucunga neza umuntu yambaye inkweto itamukwiye baya basi yaketse ko ari wa murwayi ugiye umukecuru akaba ari usigaye ndarengana umukecuru yari yasigaye iminiki mwuka byaramwe badukinnye umukino w'akataraboneka wari wabase n'ibindi barazana baya basi umukobwa aragiye muri taxi umukobwa niwe agiye mu gataxi umukecuru asigara aryamye Connected to the Shimazaki clan. gira vuba gira intambara idaturuka kwa Shimazaki wenda kwihorera udati komeza wowe wifata gusa uryoherwa gutembera udati bishobora no kuba ibyanyuma aya basi taxi yatuyo arabamwe byo kwa muganga taxi baba polisi kwari babiri polisi ko imodoka hasi ni ikibazo dore wa mukobwa mugenzi wa Nita umwunganizi wa Nita asigaye wenyine Nita asigaye wenyine yararenze asigara wenyine umwunganizi yarapfuye bagenzi abicanyi bafashe hasi hejuru aba bo babarenzeho umukirime kivugwa n'iki wabo aravuga ngo wari umutwe muri taxi yaravuze akeka ko ari umugambanyi ahari yenda kumwica niwe wamuhaye pasiporo n'ibyandiko ibyo atakekaga n'itike imugeza muri Japan Tokyo nibyo by'ibyo hariwe ibi bishushanyo bisa n'ari ibihumbi bya wa musore yewe hariho n'amerekezo hono Muratomi Saburo niryo zina ryo wanditseho ndetse n'amerekezo y'ahantu uwo musaza yari atuye ngo niwe mubumbyi umukobwa yafashe indege avuye abo muri Vancouver yerekeye Tokyo muri Japan tugarukaho Shanghai none mu Bushinwa umukobwa indege iramuteruye yamuvanye Vancouver imujyana muri Japan Tokyo ahangaha ni mu Bushinwa Shanghai ni mu mujyi Shanghai ni mu Bushinwa China hari abari bicaye bari ku byabo nyamara abayakuza bamaze kurakara nabo barimo barica kubera babamariya babo abamaze babo bari Abashinwa abayakuza nibo babandi bayobowe na Yogi amasasu ngabinjira Abashinwa bari n'Abashinwa ari muri Shanghai mu kiwabo niko bavuga tora kagabo gapitse umugongo wo kanyagwa dora kagongo Abashinwa Abajapani bisha Abashinwa ngabo baracyazi wafite rwose n'imirebere y'igihungira mu kagongo niwe waje buyi baza na za capoeira barabagarura batari bagerayo za taichi barabagaruza amasasu ataragerayo asu bataragerayo dore Abajapani kuntu binze Abashinwa dore Abajapani feri ya mbere Yogi yaraje niwe uyoboye Yogi wo bararinze hari uwo bafashe umusaza mukuru Tomi Saburo baramufite yavuze Igishinwa ntabwo bumva ndeba umugeri ku muzehe I have a message for your protectors. mufitiye ubutumwa kwa leta genda
I am Hanada Ryuji, ndundi Yoji, boss of the Hanada clan. ndi umukuru I declare war w'umuryango wa on the Snake. dragons, Nanjye intambara na ba on the Dragons. Freeman. Ndashaka Freeman, War wa musore witwa Yo, will return to China. kandi nzagaruka mu Bushinwa. Yamukase ugutwi, nta mikino ihari, kiratangira. Yamukase ugutwi aratangira ni Yoji. Abandi barakurikira. Muze yasigaye arira muntu wanjye arikoze gukata umusaza ugutwi, birababaza akarira nk'umwana muto. Bamwaye ubutumwa ngo batangiye intambara na ba Dragons, nibo bari Abashinwa. Aba ni ba Yakuza. Batangiye intambara na ba Dragons, azagaruka nanone mu Bushinwa nibiba ngombwa. Tugaruka ahitwa Hokkaido, aha ni muri Japan. Hokkaido, Japan. Hari agakobwa kavuye ahantu mu murwa umwe wo muri Canada witwa Vancouver. Dore umukobwa nguyu yari yinje muri Japan. 3 days among people whose language I could not understand. Aravuga ati naragenze iminsi 3 Spoken to no one. mpura n'abantu bavuga ikirimi ntumva. Yari yize Icyongereza gusa. Yet for all this time I felt eyes on me. Kuri iyi nshuro byari binkomereye kugira mbe nagera ahantu nari mfitiye amerekezo. Some kind of danger lurking close by. Yumvaga asa n'uwinje mu byagatazi. Yinje muri Japan aje gusaka wa musore Yo, bari bamuhaye amerekezo. Yahuye n'umwicanyi amaze kuzuza imyaka 20. None dore ikibazo ngo kiramukurikirana na n'aka kanya aracyakurikira umwicanyi. Aya bas akomeza kuza imbere ariko uzi kujya ahantu utanazi nikiri mutacumva ni ikibazo. Dore wa mwicanyi yari umubumbyi, ngo yageze ahantu bavuga ikirimo atumva habe na gatoya, ukumva ari nk'amasandi rwose ahwiwe aduhiriza inyoni. Umubumbyi yibereye hano mu masaha yatarayo kubumba, abari mu kwica, aba yatumwe. Umuryango wabo bongeye bawinjiyemo Abajapani bitwa Abayakuza, nawe mu gihe kitari cyakura ashobora kujya guhorera. Mwibukane n'umusaza wakase ugutwi bamutuma, ni umusaza wabo b'uyu musore, yari Umushinwa. Katerori umukobwa yaje ngako Hokkaido, Japan. Anahitwa Hokkaido, karacyashaka ibibumbe biriyo, birahariga biriyo, bibagayo. Yarabonye mugendera ibyishimo, yagiye yiruka, barahoberana na wa musore. Tugaruka hako kiravugwa. Uko byumva niko mbyumva. Izo za ndimi wumvaga. Kiravugwa ye. Baratwaza ni muki wabo mu Gishinwa. Uyeyo rwose umugongo warahitamye nk'uko bibona. Kiravugwa ye. No way. Unyumvira icyo kirimo. Ahoyi wansama. Unyumvira wowe kanyagwa we. Sanolo ngabo. Kiravugwa nanjye ibyo simbyumva. Ningi ndagumfi. Ngabo. Araseka. Dore wa musore bana Freeman niwe babwiraga ibigambo. Menyaje kumurega. Dore Freeman hanabi yabonye umujyapanikazi unako wa mukobwa w'umunyakanada. Obara. Bari hakuno yabanje kucanamo na wa mukobwa n'umushyitsi yabonye. But he taught me to see. Yatangiye kumwereka utubumbe ni twinshi twari. Utubumbye ni twinshi. Utubumbe ni twinshi. This spot here. That gives it its shape. Ibi byose yarabikoze hashira igihe kirekire. Yari umubumbyi imyaka myinshi. Shadow places. Biramunezeza. Darkness is as necessary as the light. Yatangiye kumwereka buri uko amwereka ibara runaka bifutura ukwe. Ni umukobwa. Kirareba. Uzi ko areba amajisho yagira icyo umwira. Arareba.
nta muntu urabona n'umutuku reka da n'umukara n'umweru n'ijisho. My profession. Everything is just a cover. Yabatuva ibyo nkora buri kimwe gisa naho gihishwe n'uwo ndiwe birahishwe. Who would ever guess that the executioner, the sons of the dragon, Yabatuva nsa n'umwicanyi w'abantu is just a simple potter. Sons of the Dragon. 7 years ago was my first exhibition. Imyaka 7 yahise nibwo bwa mbere nagiye kumurika ibyo narakoze. Valley Raves. This one was my 15th of fame. Ni nawo wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kubona umuntu yica undi. Kuba mbonye umuntu yica undi ni nawo wabaye umunsi wanjye wa mbere wo kwifuza kuba nahorera umuntu. Wabaye ko umusore byamutangiranye. Yari umusore w'umushinwa yinjiye wa wundi agiye kumurika ibyako. Yari umuntu kukibuka. Yari umubumbyi. Dore ngo yari yaje kuri uwo munsi. Wa mushinwa maze kwinjira abandi bajapani baje bakurikira uwo mushinwa. Wabaye umunsi wa mbere wo kubona umuntu yicwa. Wabaye umunsi wa mbere wo kwifuza guhorera umuntu. Ndetse wabaye umunsi wa mbere wo kuba yakwiciraho umuntu. Dore ukuntu byatangiye arimo araganira kagakobwa. Kumutera ibyuma dore ukuntu ibibazo byavutse. Uwo muntu bamuteye ibyuma yapfuye yihuse. Ararebaga. Akwe yahise ndeba umuntu bamaze kumwica. Agomba kumanuka. Nasubiyeyo. Part of me wanted to look the other way, but another part of me wanted to look further. Ku gice kimwe nasaga nawe namuzi, ku kindi gice nkabona ni mu. There was no connection between me and this man. Ntacyo napfanaga n'uwo mugabo ndetse na nawe nari muzi, gusa gupfa kwe yabanje kundeba. Akajugunya mu by'umusore yabumbye. Man's eyes are a curse to those who behold them. Gupfa kwe yabanje kumureba ngo nizo mpamvu zatumye yatirizwa ko yumva ko yahorewe umuntu ashobora kuba yarenganye. To the darkness. Yapfuye amurebye. Yaje kureba n'ibyasemo hariya mu kibumbe. Mu kibumbe wapfuye ari umusore nka we. Vanayo. Kari ka filime ka kamera. Na ngomwe kwajya guhanaguza. No guhanagura. Ni ikibazo arimo araganira umukobwa uburyo yatangiye kwicamo nubwo byo byamuziyemo. Niwibagirwe nitangiriro. Sure showed the 2 killers I'd seen in the gallery. They were torturing someone. N'ubwa mbere nari mbonye abantu babiri bica umuntu umwe. N'ubwa mbere nari mbonye umuntu yicwa. Nta numwe yarazi muri bo. Arabisha ari uwishwe gusa uwishwe nuko yabonye asa narenganye kana mureba. Yakomeje iby'akazi ke ndetse yakomeje ibyo yararimo. Arakwendwa. Yakomeje gutembera ko aragenda muri kibya akora. Yagendaga muri kibya akora. Urugendo rwe muri ndera mu hoteli ahantu hamwe. Wagonze umusaza aragwa. Wagonze umusaza aragwa. Nako ntabwo ari umusaza yari igikecuru dore inzara ho kanyago. Hari ikintu bamuteye mu mugongo. Atamenye icyari cyo. Temberera. Vaso. Uko bakamuteye bya bintu yakangutse atazi n'ahari. Turano yafatiwe yewe. Utuguru buri hamwe, utuboko. Utuguru n'utuboko buri hamwe. Wamuturutse nyuma asa n'ashaje. Azasunikiriza ikintu. Akakuriwe ku kagongo. Ku mugongo. Umusore yari kanza ashaka kuri bitoro bishinge. Bishinge muri we. Sibya mu mugongo arapfunika. Umutobora umusore byatoboye n'inshinge. Arakivuga. Kiravugwa ye. Igishinu. Kiravugwa basubiramo. Hejuru Nyiramwiza yararebaga. Agitamenyo. Ai, turapfuye. Nyiramwiza yari afite amenyo. Ni Dorothea neza. Umusore yarakangutse.
neck hurt like hell. yakomeje kuganira umukobwa. But what had happened? akavuga ati ijosi ryanjye numvaga nkaho ryari ryashyizwemo. usibye ko ibyabaye nasaga naho nabyibuka. All I knew was that I wanted to get back home as fast as possible. nuko nagombaga gutaha vuba byihutirwa agataha imuhira. arimo aracyaganira wa mukobwa natwe tukareberaho ndetse karanakomeje nanjye nkababwira niyanga muri the one ka telefone karageze. yagomba kuva muri hoteli aho yari yaraye. Hello? kirimo kirava cyarakuze umusore yikanga. Open your suitcase. Now. fungura ivarisi yawe nonaha. His name is Antonio Rossi. izina rye yitwa Antonio Rossi. Antonio Rossi can smell a gun on a man. Antonio Rossi ngo umurirwa n'imbundi y'umugabo ayifite. genda umwicisha icyo cyuma. umwicisha icyo cyuma ni umugabo witwa Antonio Rossi. yari muri hoteli imwe n'uyu musore. wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu. mwibuka arimo araganira agakobwa. wabaye umunsi wa mbere wo kwica umuntu. nibwo bwa mbere yishe umuntu. dore ngo arinjira muri hoteli yewe. agakobwa arakabwira ukuntu yatangiye kwica abantu bwa mbere na mbere. Antonio Rossi dore yewe aba bari kumwe baganiza Antonio. afite abarinzi Antonio Rossi. uriya bamuhaye icyuma nicyo agomba kujya kumwicisha. niko kwabaye kwica kwa mbere. Cowboy, where do you think you're going? Cowboy uraturuka ni cowboy. ajyanye indabyo. You have to do, but don't come back to me unless you have that cocksucker's finger in a bag. Mr. Rossi. Gary. indabyo. dore Antonio yo bamuganiriza. Let me get back. tuze gusubirana abana niwe wari mu ifoto. Antonio Rossi umusore w'umuntu wa mbere yabanje kwica mu kwica kwe. Nice of you sent me some flowers sometime, Tony. Yose ari kugenza You think they nice enough? You two-timey bitch all have those fake fucking... ntabwo wakwambara agashati keza ra. twebwe musebya n'abantu tugendana namwe. Who sent these flowers? ninde wareje indabyo? amuteye icyuma mubazo wareje indabyo. aya basi induru. zivayo zivayo. dore na mbere mbere ambara zisose. ubuzima bwe hashize imyaka 7. hashize imyaka 7 bibaye. yararize aracyaganira agakobwa. uyu yari umwicanyi ufite imiterere yari afite uburyo ateyemo. kumara kwica umuntu yaba arengana yaba atarengana yarariraga nyamara baramutumaga. agarukira aho yarongera asubira ahandi. nyiramwiza araterura bushyashya. wari wabaze sha ndagufatisha yose. ntabwo ari yombi kuko yafite menshi. kiravugwa nanone hari umuraguzi wa gihanga ni mama Munyaneza neza do. kandi bagira imvugo kumenya umuraguzi ko Not expect you to survive, but it seems you walk with a dragon. ntabwo tugomba gusobanura byinshi kuko bizasa naho dragon ziri muri wowe. A gift of the Death Walker. iyo ni nk'impano y'umuntu ugomba kwica utembera ku manywa. umva yewe baramutoraguye none ngo afite impano y'ubwicanyi muri we. nyumvira iyo mpano wowe kanyagwa we. ariko impano uko zibayo ni impano. aho kuvuga ngo afite ikibi kimurimo. Your tears are your honor, dragon. You have become your fate. iteka tuzaha icyubahiro dragon ndetse ubaye umwe mu ntumwa za dragon. ni za nyamaswa zagiraga amaguru. inzoka zagiraga amaguru. inshinge barongeye barazana ariko mana yanjye ndarengana kweri. n'ikindi amuteye ibishinge n'ibindi biracyaza. tukumva induru. dore ngo yaharyamye yewe uko yakaryamye. umusore yinjiye muri Sons of the Dragons mu buryo atazi. abahungu baza dragon bya binyamaswa baza kumenya ko umuntu atangiye gusara. abasazi batera ukwabo. ashobora kurira umugozi ukamubaza se ururira uwiki. ngwe banabyihorere. dore ngo umugozi n'urumuri rw'itoroshi yarwurira. uzamurika itoroshi hejuru icanye urebe umusazi umenye yuko atangiye kurira urumuri. do umusore yihebye. yari ari ahantu atazi. bamufashe muri atazi. igikecuru cyamuteye mu dushinge ari mu hoteli. dore ukuntu byaje. ni inkuru araganira umukobwa tukareberaho nanjye nkababwira. ni the one video library yagatanze. She put a mark on my body. There was nothing I could do to erase it. ntacyo nari mfite nakora kuba nahanagura icyo kimenyetso. I would be so marked forever.
mbabarire rega mayi nta n'isoni do. The dragon is taking you. Dragon izakujyanya n'undi wamubwiye. Your body. His image marks you, Freeman. Murakangiye gukoreshwa na so. N'undi musore mubwira. Dore wa wundi bahorana. It is the image of your soul. Ni imbaraga z'ubugingo bwawe. Longing for freedom. Ubu ngubu nakwishyura. There is no freedom on earth. Nakwishyura ukizana kuri iyi si. Freedom is in the spirit. Ukwishyura ukizana kuri mwuka. That's where the dragon soars. No mu birere dragon izacaho zihura. Nizanzo. Sky sustain you. Niko bimeze ntabwo uzongera kwishyura ukizana kuri iyi si kuko ntabwo umusore yongeye kwishyura akizana nibuka kuva mu itangira arahigwa. I am Ko. Nitwa Ko. Your guide. Umurinzi wawe. Your guardian. Umurinzi wawe. You serve the sons of the dragons. The guardians of the Chinese people. Ugiye kuba umwe muri sons of the dragons. Abarinzi. Abahungu baza dragon abarinda abashinwa bose. You will obey us. Uzatwumvira. Laws are rules of the land. Amabwiriza yacu n'amategeko yacu. So we own you now. Niko bimeze. You were born a killer. Waba uvutse umwicanyi. Power that belongs to you. Imbaraga na uzura. Shape it. I will make you stronger. Faster. Zakwihutisha. Zakugira umwicanyi. Enemies will feel the dragon's claws pierce. Zatumutinya kubera ko dragon ziri nawe wajyanga arabwiriza ubutumwa do. You are reborn. Uravutse bwa kabiri. You are reborn. Uri Freeman. Doruka n'izina rye ryasiye. Cyo bamwitiyeho Freeman. Babaye Freeman. Aya basi. Yarongera ararira. Aracyaganira agakobwa natwe tukareberaho. Mayi mwaragowe wahora niki? Bizatugeraho namwe byaza. Karahindi reba amajisho nako rwose haziramo umutuku n'umuhondo gafite umweru n'umukara kimwe n'igisore. Dore mu kanyago. Dore umunsi. But don't you understand? Hari icyo tumva. God told you to kill me. Ntacyo wakoze kunyica. You didn't. Ntabwo wigeze unyica. Baramutumiye wamwica. Waratsinze. Ateye ukwe kumenya ko rwose abacuyi bagwira ari zisho rimwe kandi ubwo akarira atanarira. Amarira akabagatemba ukwaye anafatira te. Hari jya bamatira. Dore twari vansi do. Batwagera n'utumbano. Kagakobwa nako kakunze umwicanyi. Kumbe ko arari. Umusore amaze guterwa ibishinge ndetse amaze kubwirwa uyu ni waje maze yunga mu rya wa mukecuru. Usa nari umurozi. Mwari yakunze undi avuye Vancouver muri Canada yaje kumushaka muri Japan ahantu yitwa Hokkaido. Hokkaido. Yari afite ibinyamakuru ko arasatira. We have been attacked. Twatatswe. Wiki. The dragon is angry. Dragon is ashonje turashize. Zanarakaye. And here, akira n'ibindi. Yamaye. Hanada has sent us a challenge. Batwarira ngo tujye gukora natwe akazi. Bagiye kwihorera mwibuke wabo bishwe. Abajapani baragiye baratera. Nabasaza bakasugutwa. They're setting you up. They want you dead. Baragushakura umupfu. The Freeman becomes the Yakuza leader. Freeman bari yakuza baragushakura umupfu. Ugomba kwirwanaho. Now. Nona. Oya. You don't have to go. Ntago ugomba kugenda umva cya gikobwa cy'umuteto yewe. He is the Freeman. He serves the sons of the dragons. He is obliged to come with me. Uwo musore ni Freeman akorera za dragon tugomba kujyana. People died, Imu. Families. Children. Bari bafite abana. Ruji killed them and will continue to kill us. I go to him. Bazica bazakomeza bice mpaka nanjye mbabonye. Anyone who can identify the Freeman must be eliminated. Buri muntu umenya Freeman agomba kwicwa. That is the law of the sons of the dragons. Nibyo mategeko ya sons of the dragons. Buri muntu umenya Freeman agomba kwicwa agakobwa kabaye akanyamahirwe kavuga na Freeman ntabwo akishi. Ya pass. Shimazaki estate. Barakwereka kwa Shimazaki niwo wa musaza wapfuye. Niwo bagombaga kuza kugira ngo nabo bihorere hano ni kwa Shimazaki. Muzehe yarapfuye sasa aba nabo baragowe. Aba nabo baragowe. Aba nabo baragowe. Muzehe amaze gupfara undi musore wamusimbuye. Uwo musore nakomeje ubwicanyi. Ani mu Yakuza. Ni Abajapani bitwa Abayakuza.
dore ziparika yewe ni kwa Muzehe Shimazaki. Iyi ni inyubako yiwe. Kumenya ko abayakuza aba yaragwiriye. Dore inzu ukuntu iteye. Ntiwagera bugurura bateye ukwabo nabo imigongo nayo bagira kereka Rivansi. Nako Rivansi nazo bagira kereka imigongo. Ni ukwitaza imigongo nk'imimbweti rwose. Goma dore abajapani, dore abayakuza bagira amakote kandi ugera hariya bakwambura. Rivansi ni nazo wamuze kubwo ugasohoka mu nyubako y'abayakuza ry'imigeri. Niho haho amatelefone nyakubawa yicaye hano. Niwo wakatse umusaza ugutwi. Umva ingoma, umva menya banaruga nyamaye. Muzehe Shimazaki umwapfuye barimo baramwibuka, no kubanza kujya kumuhariya rwose kiravuga uravuga ni muki wabo yudunde ni indaya ngabo ni Kijapani avugwa ye Hitori demo heitai ga hoshii toki daro. Igate be goshika tsuke pu. Ome no suki na yoni tsukatte kure. Ngabo Kimochi dake wa arigataku ukedottokimashita. Ndakakoroka. Ryuji, sore ja ore no kao ga tatane janei ka. Yuji katika hai. Nitari hapo no kweka telefoni baracamubwira. Yoshite kudasai yo. Takushinkai ni damida nante. Ndakabaruga. Wakarimashita. Ngabo. Ja sou ikoto de. Bas. Kumbe bari bamufatiye w'icyuma yasabaga ko babiri bajyayo. Muhaye Sons of the Dragons. Nibo bamureke. Yaraje no kugakobwa ko yaraye mutunga. She knows the laws of the underworld. Uwo mukobwa azamabwiriza y'ibyihebe naramuka tuvuze ubwo nawe arabyumva. Nuko bayinunze wagikobwa nari muhaye. Avayo ko. You're getting soft, Freeman. Freeman uri murarengera abo twakishura amagarika kubica. Haya basi nabo baraje ni mu bayakuza dore abayakuza nyubako yabo kundi iteye ubukanyagwabo. Dore inzu dore nyubako basi neta nawe yaje mu bayakuza ni wa mupolisi uyu wari mwiperereza arashaka kumenya Shimazaki yapfuye ate. Uwo mwicanyi witwa yo w'umushinwa ariye Freeman ntabwo aramenya. Shimazaki to tomodachi da. Shimazaki yo tomodachi da muki wabo nawe akizemo gake. Shimazaki ni wapfuye. Shimazaki musaza nawe arinjira ni umupolisi ari mwiperereza kandi perereza ajemo n'abandi babiri barahaje birareraye katwe kiravugwa Togaki no jiki mo nakanaka kiyahaze aracyongera ye niki wabo kumenya ibirimi siribi aratoye bamupolisi yazaga bazimukiramo inyuma. Hey, you should knock on the door. If I could, Ryuji, I would knock your head off. Not to pay for the massacre of those 16 Chinese in the soya factory. Someone. That's your job. You are my #1 suspect. In order to do my job, I've got to be gum on your shoe. A little insincere, that. A lot of people who would be very interested in knowing that. My lady. Yuji, Madame yaraje arahaguruka. Kiravugwa. Nida. Let me introduce you to my wife. Nita reka nsobanure mudamu wanjye. This is Nida. Uyu ni Nita. The cop. No umupolisi, the cop, umupolisi. Icyo gusa. Madam. Twigeze duhurara. Why are you here, Mr. Nita? Kubera icyo uri hano nyakubahwa Nita ashobora korokejwe nubwo yaba yarasaraye muntu wanjye akindura nk'arya ibitunguru byinshi. Kirana n'abakobwa. Nita thinks he's going to steal the Freeman from me. Nita cyeka ko agiye kunyiba Freeman ari wa musore yo. For him to come to us. Niyo mpamvu aje waturitse. An animal on the hunt is that much more deadly.
inyamaswa irimo guhigwa nimbi cyane kurusha uko bikeka. Aramubwira kumbe Nita yarobye bagira n'amajwi meza n'abayapani kaze. Obtained the list of passengers departing Vancouver. The day in O'Hara left the hospital. Umunsi warava kwa muganga bari bamuteguriye passport imuvana Vancouver kugera hano muri Tokyo. A young woman was on the flight for Tokyo. Uwo mudamu muto yari mu ngurutsi imugeza mu Tokyo. Fake passport. Passport itike. Miss O'Hara. Umukobwa O'Hara. Is in Japan Nita. Ari hano muri Japan Nita. A photograph all over the country. Twerekanye foto ye mu gihugu hose. Looking for her. Buri muntu wese ni mana muchachisha. She is with a Freeman. Ari kumwe na Freeman. He is his mate. Niwe wamuzanye. Nicyo cyamuzanye. You remember what I said? Wewe wibuka ibyo nakubwiye. Niwe nimero ya mbere mu nshinja. Afata inzira. Ni umunyamerika. Madamu ka. I'll see you again. Ndakeka tuzongera dusubire. Of course we shall. Yego nyine tugomba. Uwo ni madamu wa Yogi. Nawe menya ari umuyakuza kazi. Small country. Japan ni igihugu gito. And our family is very large. Gusa umuryango wacu ni munini cyane. Wari wabaza uzambwira n'ibindi. Reka nigendere. Niwe mupolisi. Harimo arabagenda abayakuza. Ikibazo cyavutse. Haye basi. Nyundo ziravuga ye. Hakuno kumupfu. Bose abajapani bari bakanya amakote gusa ari udafite kote nujyayo. Ni bakanya amakote. Utunga neza yabonye wa mujapani kazi arakandi gakobwa yongoreye. Bose rivansi nazo bafite imigongo gusa muntu wangirambuye mpaka ku birenge. Ubwo nawe urabyumva kwicara ni nk'umumwete. Neza. Barakwereka. Yarebye umunyamerika arahindukira nk'umuntu rwose ushaka kugira ngo agire icyo amubwira. Do. Atari ukunumvisha ari cyenda kumbwira. Dore inzu ukuntu iteye. Dore inzu uratambuka hasi ukibonamo ni nk'ikirahure kumenya ko rwose abantu bateye imbere. Yavuye n'uwa mudamu. Madamu Yogi. Yogi Shimazaki amaze gupfa niwe wamusimbuye. Shimazaki ni wari umukuru w'abayakuza. Nitakomeje gukurikirana wa mudamu. Ibaganye. Yaramagaye. It seems you are the kind of man who follows a woman. Bisa nawe mugabo ukurikira abagore. Only when she wishes to be followed. Abagore babikeneye ndabakurikira. Numvira icyo gisubizo. I don't want the society members to see me talking to you. Sinshaka kubona abanyamuryango ko bambona tuvugana. I have some important information to give you. Hari amakuru y'ingenzi nshaka kuba nakubwira. Ngwino hano. Kumbe ku bandi ari kagakobwa bavuganaga kacagaho. Karaje. Gafite na kamera. Funga. Wajikobwa. To rape the wife of a Yakuza boss is a very serious crime. Kufata ku ngufu umugore wa boss w'abayakuza ni icyaha gihambaye. Ubwo rero umenye ko uzanicwa. Your family attempt at blackmail has come to nothing. Ubwo umuryango wawe nawe ufunguye konte mbi cyane mu rupfu. Kumva rero kuvumbeke ko mufasha ku ngufu kaniyambura uri akadufotora. Yewe nawe urabyumva. Urabizi ariko kuvuga ko wari inkoko bakubekera uyirira kimwe. Tugaruka hakuno. Kumbe ba Sons of the Dragon bashatse uburyo bakwinjira kwa Shimazaki mpaka bagiramo imbere. Nta n'umwe wari uzi Freeman wariwe dore ngo aragera imbere y'umuhiga. Yogi aricaye. Baje bazi kijapani neza ni watandukanye. Kiravuga. Bazi kijapani neza baje biyoberanije. Ubona ko Freeman ku ruhande nako ababayiga Freeman ni bazi sura ye. Kono tabi wa kiravuga. Shusho sama deshita. Ngabo. Hanada-san no moto de hataraku you iwarete kimashita. Yongeramo. Uyarumva.
barafungura bari bazanye zahabu nabo bigize nk'aho ari abayakuza kumbe ni Sons of the Dragon nawe aratwaza yasubizayo azana n'ibindi naragarura nawe aramusubiza naruyongerayo Sasakibara Mitsuru-san ni muki wabo aho simbizi Sasakibara gumi no 2代目やったのはお前かni ikijapani barakivuga umusore nta namwe ayobamo hari umuyakuze n'ubundi vayo kumutunga bayiyakuze ntabwo batinya gupfa ntabwo batinya urupfu arayimutunga nini yikanganamo itunga umunyarwanda uzarebe avuza induru ndabarira nibyo yacu ndabiguha urabizi kandi ndakuzi nubwo yaba atakuzi yayishubijeyo ubu arakivuga kandi n'abasubizayo yaya pasi nana Yuji bamuziye You could be a great asset to us if you wanted to be. How could you? How could you? How could you? You take what you want, Mr. Nita. I take what I want all the time. But it's not Ryuji at all. It's you. It's you. You planned it all. You want to be chairman. A woman chairman. Did you know, Mr. Nita, an American lives on Hokkaido? Perhaps we shall pay her a visit. bashaka kwica Yuji bashaka kunaniza abayakuza nabo barabananiza birareraye ni imiryango ibiri irayigana abashinwa ku bajyapani bababa kiravugwa aba bahoze ari abashawulin baje kunanizwa n'abitwa ba Manchu hagiye watorwamo abasore bake ngo bazajya barinda imiryango y'abashawulin ba Manchu nabo barabashinwa birareraye katurebi bamwe mu barinda dore nibo baba Sons of the Dragon agafilime katangiye ari ibiganiro wakwe kombe ku ruhande hari ikinini maze ahita gipara bababare muki wabo ngo ntibamwongere yewe neza ni nk'agahene nawe yari afite ikinini aramanura yagiye gukorora baratamira yakoze bikanga mbageze ko ari yavana muretse bana mu kanwa n'imi kinini inzoga kiravugwa yajya gucana mutunga ngo baramucikira ishati nyuma bivayo nyuma bipora bayakuza bakosabo munda moto nuko batagera wa munyamerika yewe agaki mpuzamahanga wundi wa Interpol ibyuma baje kubimarira wabo uyu munsi bice Shinwa bice Shinwa 16 mu Bashinwa barazimanuye barabona badakina bamwihorera Freeman atwika ku maso yakubitse ku isura umusore wongera arira ari zisho rimwe dore nambara sasa baracyaza imbunda 16 bagiye gupfa ari benshi kurushaho tujye ku kibambasi bamuteyemo igikashe cy'icyuma ibi bikata bakunda kubyita imico ibyuma imbugita byose birajyanirana The man is a devil. uyu mugabo ni icyaha ni kibi Go ahead. komeza I'll take care of Yuji. njyewe ndaza kwita kuri iki cya Yuji
basi Freeman yasohotse dore ukuntu avayo afite ukuguru umuntu wanjye Freeman makanzu nambara mu kibuga cya Yuji nambara mu kibuga cya Yuji arapima uyu yafashe ya pistoli zabo zari zifite uburyo ziranaturika asigira Yuji Satan, I said hello. amasasu hanze yikwiye kumva inyuma hari wa mudamu madamu ayiki basa imufatiraho n'ibicoro bwabiriyeho Now you die, Freeman. nawe urapfa muri aka kanya Freeman yari arengereye agiye kure kumenya iki yari muzima yahashye ko murasa cya gisasu cyaraturitse madamu wa Yuji yararize Freeman n'abasatira ko mugenzi we Freeman aracyahanganye ko nakubyagenze It was my job. zari inshingano zanjye Watch over you. kugira ngo ucunge It was my job to kill you. zari inshingano zanjye nanone kukwica kuko wari urengereye yababariraga benshi You should have killed her. wakabaye wishe umudamu uwo wari utunze imbunda ajya kukugeraho ya basi yari afitemo kubabarira ndetse yari afitemo kurira aririra abapfa umugenzi we yapfuye amureba niko umugenzi we yapfuye amureba aratangira kumbe madamu Yuji amaze gupfa nawe yari yagurukanye Freeman yaramubabariye ko arapfuye amubwira ko yakabaye yishe umudamu birarirahe katurori yasize umudamu ari muzima Yuji aramurangije ndetse na Shimazaki baramurangije dore umudamu niwe usigaye birarirahe karakomeje na Kada One Video Library katurori wa mupolisi arareba ku ruhande mama shenge arareba neta katerori We returned in the middle of the night. yagarutse ngo hafi ijoro ririmo hagati I knew he was there. nari mbizi ko byanze bikunze ari bugaruke umukobwa aratuganirira Our enemies were coming for us. abanzi bacu bagomba kuza kudutora He said I had nothing to fear. yarambwiye gusa ngo ntacyo mfite natinya dore wa mukobwa waje kumusura yewe muri Hokkaido muri Japan yagomba gusohoka ntacyo afite yatinya gusa yari abizi ko ashobora no kuba yapfa dore wasohoka kumva abajapani bari buzuye abayakuza ni benshi ntabwo bapfaga kuba barangirayo nuko bamara ugakeka ko bamaze kumva haracyari abandi You are Imohara? we Emma Ohara yego ndiwe So what's good for you? tugufitiye inkuru You nziza cooperate with us. wumvikane natwe We just might let you live. dushobora kureka ukabaho hari undi waje mukuru Yoshi. yoshi こんなの他には誰もいねえな。 yongoroka ndabe ni nena kiravugwa umve kumagara abandi bari barungitswe baracyaza abayakuza abajapani biswe abayakuza ngabo dore ukuntu bameze yewe タバコやめたんじゃねえの。 bose ntibakanye amakote uranywa itabi naranywa sha お前の負けだ。 muti wabo 払えよ。 kiravugwa umukobwa yari hano wenyine kumbe Freeman yari ahari aya basi atangira gutamika imyambi mu miheto タバコやめねえからだ。 baraganira yaje bakamuha benshi bari bateye barashaka Freeman bose barashaka Freeman nk'uko babona Freeman yaje baje agafilime na Kada One Video Library dore ibikoresho dore intwaro afite umusore yari afite intwaro abayakuza bisutse
bisutse ni benshi we n'umwe kandi ari kumwe n'agakobwa kadashobora kurwana dore wa mudamu yasize baba bari umuntu wese niwe wiyiziye abana tugora n'ibisasu bye baraza dore ukuntu barenga amazi dore ukuntu amazi bazahari barengaga amazi bazahari abamuteye bimwe ndamena byo ntabwo utaritegura abayakoze abasigara imbarwa hafi bose barashize hakunukira bata basa ikindi kirungo cyari giturutse ku rundi ruhande ni benshi nk'uko bareba bavanayo bunyibunye inyuma polisi neta murashe neta aramurashe n'umupolisi umupolisi wa Interpol umusore cyataketse ndagufasha Freeman akamanutse karacyaza abayakuza bari bakiza kiravugwa nako avugwa nayo inkota baje basama umukecuru asigara inyuma umukeri akamurabyo inkota icyuma kumukobwa ntabwo abyemera agatondera icyuma inkota icyuma cyari bagenzi umusore izo people zirazizi Guaranize nani hasi yagiye mu buyakuza na mwaje baracyaza kandi baza basama dore umusore kinwa ku Bajapani baje kinwa ku Bajapani grama ya punta masari ngemo mbwati icyarimwe babiri gati ingota nambara afite ibyuma kimwe gitaka vana ya kakana kana do mubire nambara cyakomeza turukuza yaramuhaye netara reba mama mwe wow abibari ari amazara batererekera umusore ibyuma byabo camo ndwanyi
rwanyi feri zirafatwa ntabarekuze gufatisha feri umugongo di nubwo bamuteye icyuma bimeze nabi yarabanje aragikaraga maze kugira ngo abereke ko anashoboye ibyo akora hasi icyuma kimeze nabi nuvanemo icyuma uraza kuva amaraso mpaka upfuye ntukivanamo nabi uratanga amakuru that it was Yo the Potter yuko Yo wamuteye killed Shuru Shimazaki, president uwoherejwe na Shimazaki in society. ndetse na wese Shimazaki wakoreraga umuryango wanyu. Was some past dispute. ibi ngibi ni byahise. He fought against the men society bawa muryango, and after fighting bravely hanyuma narwanye n'icyubahiro he died. uko yakomeje kurwana ngo mwamwishi Yo arimo ari help you disappear. uragira ngo mufashe utike and you will forget us. tukwibagirwe The Freeman is dead. yapfuye. Imu Ohara ari uwo mukobwa is dead. nawe yapfuye. niyo makuru ajya gutanga barambabarira. umwanzi wanjye kapfa n'umuheto yapfanye mu icyumba hamwe amaraso ava ari menshi umuntu agata n'umutwe yarazengerewe niyo wamuvanyemo mu buryo bwe kugira ngo atava amaraso menshi. Emera ugenda ubivuge nubwo byakubabaza cyangwa se wemera upfire hano nabi. Nyenzemere nje migana nabo bayakuza bari benshi. ndabangoreje isoni cyubahiro cyangiye yaramubabariye kubera ko yasaga naho yemeye. aramutse yanje warapfa uyazakomeza yiyaganire n'abayakuza kosa ubwa mbere bamuhiga cyangwa se ubwa mbere abahiga. yabonaga ko intambara yo kuyayisozera abayakuza nazabarangizayo nawe nubwo bamwica ntabwo nabo bazarangiza abashinwa. yaremeye yumvikana n'umudamu wagenda avuge ko yapfuye n'umukobwa Emma Bara ndetse ibintu byose birangire nta n'umwe wari umuzi umusore ibintu birangire n'umukobwa nakwe mukecuru nawe agomba kurangiza ibibazo n'umusore bwe kugenda kwe kumbe neta yumvaga ko byamwanze mu nda. iki gisore cyampimye bivanayo nta jambo nakwemereye jewe ntabyo nzakora. urasa bamupimye mu mutwe wa mukecuru nubwo utamuhaye ijambo ryawe jye namuhaye iryanjye. haya basi yari yemeye ko bakumvikana azagenda avuga ko Freeman yapfuye agapfana na Emma O'Hara wa mukobwa. ibibazo nuko bikemutse ari yemeye kuba yabafasha intambara nizongere kubaho. arakwereka abafasha akayira kabo barigendeye. filime ameze karimo gusozera nta kade one video library abari guturika umusore yateze ibisasu abo guturika ntabwo karaba kuko karacyakomeza. byagenze bite kuri kiro n'uvu narebi katurore abazi bacu bari benshi. Even if we destroy all trace of ourselves, even then they will keep searching for us. ngwiyo uriya mudamu ataza kwemera kujya kuvuga ko Freeman atapfuye bagombaga gukomeza kudushakisha niko avuga. nuko kagenze mwakoze kuza murabe turabakunda yitwaga Crying Freeman kuva muri the one video library. nuko kagenze umukecuru yanze nayo gupfa ahitamo neza kwemera gukora ibyo bashakaga. hagati y'abashinwa n'abajapani abayakuza na Sons of the Dragons nuko yagenze mwakoze kuza murabeho. nuko kitwaga kavaga muri the one video sawa you okay yego. Choose my women like the NFL draft. First round, second round, this isn't our craft. Come on, die, señorita. Pop that Cristal, sip margarita. Have some ice, but never them carrots. And if you act real nice,